bekeng ya go feta Eskom e temogetše mathata a go tšweletša mohlagase o lekanyetšego se morago ga go senyega ga diuniti tše dintšhi tša mohlagase. Kgao tša mohlagase e tla tšwela pele le bekeng ye. Eskom e re lobile dimegawati tše dikete tše 20 diuniting tše 42 bekeng ya go feta. We managed to return 37 units, totaling about 28, nearly 22,000 megawatts, which includes Korabasa. So really a very poor performance of our generation coal fleet during last week. Eskom e re e be itshepetše go methopo ya bobolokelo bja mohlagase mabakeng a tshoganetso. Ge Eskom e tšwela pele ka kgaotšo ya kabo ya mohlagase, Khampani re tlhoka mothopo o mongwe wa dibešeletše go thuša go fana ka maatla a mohlagase. It is critical that additional capacity is added to the system as soon as possible. And I can confirm that Eskom is doing whatever we can, together with all the departments, to ensure that the capacity is added to the system. Kgweding ya go feta Mopresident Cyril Ramaphosa o tšweleditše leano la tšweletšo ya mohlagase se go thuša go fediša ditlhotlo tšeo naga e itemogetše go tšona tekano ya mengwaga e 10. Eskom e re go tloga mola Mopresidente a dira go tsebišo yeo e šogane le diprojeke tše mmalwa tšeo di tla go tsebišwa mo nakong ya go se fetše pelo. We have various plans in place, I believe very good plans, to increase the installed capacity and to stop load shedding. Eskom e re ga re šogana le pharela ye ka mešego fela go kaonafatša seemo ka ponyo ya leihlo.